vidi paciti iz onih pojnja. Mi naštimamo pumpu koliko će da baca. Koliko je to bilo I kojim pritiskom? Znači koliko sad kopaju? Za koliko sad kopaju? Dakle, znaš da uvijek treba dio hladan je. Samo plastika ovo. A manji šlauk, manji je sve to. Sad se mora malo pustiti ovdje, ne mora puno. Ali cijeli. Pa mora ventil, na ventilu to pomalo da ide. Ide i onaj dio. Kako ću te doći? Ovo je još. Kako saspu? Wow! Kako je za trpa, jel? Kako je za trpa?